Richarding the APSC CCE sub-register ring 9 kachipa undu na bang phuaphan KCU DIPHU head branch atumpian karchopon. Pinini phaikri ke thamsuri hini rank kora player ni lakhain kora throk dor baguri MEC constituency arlo DIPHU Muniram langni editiram horalong KCU DIPHU head branch atumpian chepater piponsi kidam tang suri hini rank kora hini aningkan APSC CCE sub-register ring 9 anchepa undu na bang phu Richard Ingtiaphan karcho jai mekpaman pon. Bangso karcho jai megalong man ke do bang phu DIPHU police station SI Long Sing Harlong B Wilong B college principal jonali rong hang pi DIPHU high secondary school lothan bang lapen kengkang adong school lothan bang atum lapen rong jibi atum pen chetong dun si karcho jai megalong RDP dun bangso phi college teacher school teacher ni marli tumpen karbi puho pen archu ponsi non ki klema sai do an karbi anglong nong me ke ban thek dia phan jakong lapen rahi pangtang dun Bangso phi Harlong B Wilong B college principal jonali rong hang pipen education mate loke charlie along ko anacha kong do malale kelong ma bangso lam ong dung kachitong dun ke charlie student atuma phan isi awareness program along jumisen alam than pon bangso phi jai mega teng pen APSC CCE chepa undun bang phu Richarding titame ami thanga kai ke charlie alam che than pon non ke charlie bomo somara tuma phan tame jumisen alam aprang ke paprang pon thek ji alam than ponsi student mate loke charlie usumara tuma phan aning ke parong tekang bangso phi jai mek jude pen KCU DIPHU head branch president amor terang pen tamilam thepaklang pon lapu karbi anglong mate dor baguri along lapuson ke charlie ke onga bang phu phan karcho pon long ke ningarong wik anlo lason thak se nono we ki miat tum mate loke charlie pen anutin tami ale chepalong pon theknang ji pusi pachini pon mate chuningri pon Rong teke pen Harson rong hang report Time News DIPHU Karcho me long ilisupo APSC la final clearance exam lagado kabe ki undun pen apa son dag DIPHU mate dwar bagari KSU branch atum pen organize la karcho ame lagado kabe jai me long ki man pon apa ke ni ningarong piglo la penang tum phanda churur rore une la pen alang litum phan sta me churur re une bima ilisupo la APSC kado kabe ang deng Ispeng undun pen la person karcho me ki pon pasi ang tum phan kado ka be phan stame ni akero pilo la pen li tum urial ho stame ningarong ningkang samlo la sila bangson nong nam ke ni tum DIPHU ra phanchat kali banta dwar baguri la kado ka be constituency pate karbi anglong karbi ara phansi nong me wan lo si ni ang tenang li inut apolo setame labang solong anut ka break out tum phan setame nang li apo hin pen kopi lo hala so tum phan setame nang li isi mrs pigang tum mane ke charlie pen aledo asonala o don non jo ke charlie bo mamumar tum phan stame ni li kado ka be la pen adjustment ke pay po tum sili tum ang hot happy thema education ke ching la ke methang hem pe si cheng nang ye pasi isi ke specially ke pay tum long pasi la bang so hikha kado ka be ke long pon je gyan ke cheng si la ke pay tum pen si long pon je la sa nutin don tin bang putin a pay tum mata ni kachuning pon mate ke pasini pon gang tung ke lalo nang li tum methang asomara phan stame la ke charlia hin apan RDP dunang ji apor pi dunang ji la pen pomara tum phan stame pay po la kado ke chalang kwet parents polo la so tum phan stame anotin parents tum stame la puson apor ke chipi dun pen methang asomara phan RDP pi pen ke chalang dun pe me pen pir the la kado ka ve gyan ke school ke toy school dunon puchot ke thegune phan stame methang hem pen Sombara phan school toidalo lepon ke nangali lapan exam aprang kado ko style sin chalang dun pe minang ji kuson si tok dun loma kuson loma la pe syllabus he kado ka vista me teacher tum pima pipe mala lang dun pe me pen kado ka ve RDP dun pen tum chalang dun pe me lo lepon tel tum somar thek bek ji lapen non ke charlie ba mumar tum primary school pen chenglok high school college university la don tum hasta me nili hin pen nitma porial hin pen nang to bhal ke chuning re dun mata ke pasini dun ke na anu tin bang putin mumma atum stame ke chari na thuna le tum ori bangkri be pen chari na me bima non pier the long ke chari yong si aveli putang te pier the thang kai li tum ke chipati long ke purun li abosi ke thek ke re la ka do ka ke nang sot la hanoi tum ke thek ke re no education la kai li tumari sim binong lo ke Etum pirhe claim jaling dam jaling stame ke ke repensi li tomati maklong longji towar longji la pen methang hawar kado ka bi phasta pathe angi ke ke repenchot nasila kado ka bi stame ke
Anso se ke paprang pon thegia pan APCS chogali kaprek ang deng sta me kado ka westa dhutin mumar to mas tame bori pontha no ke charli bom mumar dance tame anso ilitoma longri hawar ka rong ko ko tai ku bang yang kon Chorol. Francine, ini nama so felicitation and awareness program nama so marketing pun. Patil pun Karbi Student Union, Director Head Branch, Dwarpagri Head Branch, Kejapon President, Sakuru Terang, Pen Kechenglok Advisor, Omoron Terang, Lapen Aleng Long, Tuba Long Kachirabdon, KSU Clement, Pudu Anna to Matame Milihin, Keropi Parpik Law, is on the Senate program and Pen Kedeng for Lapen, Lily Panstamil Manso, APSC, and Name Long Chapon Militan, Lang to me and Ochi Pipan Lily Panstamil Manso, Karcho Poname, Kedeng Pon Posta, Lily Pin Pesita. Alang tumpan organizer Lapen Kadoka Vipini and Chitong no tumpan Sami Lily Link and Sam Lapen, and Ninga Pong and Tumpan Kero, Pipar Piglo. Neliben, Richard Inchi, Lapen, Lily Rong, Amelake, Bapuram Sina, date her. Lily Low Charlie Stame, date her English LP school, La Daphne primary and then Chipon Pono, La Sophie, Lily Canto and then Charlie and put up past 5 pin, the Tragan Lily. DIPHU Christian English High School long as Charlie Porno. Las open at a pinily. It just like in graduation like a college can see Porno. La Penetta Picanili master degree like a political science subject pen. Some university, the campus in 2015 and can chip on Porno. La Penetta Pica 2020 and can nearly put yet an estimate chip on Porno. So can a P 2021 and in Cannelia, some tell us to make chip on to Siputon. Non-mat kenili DIPHU from medium school si assistant teacher asai sinili klempon bom laso klempon mo sinili APSC asalang setami pidun lo nili non lagi ceng siap pong la pugali nili non adi hupen ke batai ke thoma pong lo ke tok dun lasi batai ke thom apong ke chop an kenili sub registrar la bangso revenue and disaster management bangso department ng sinili anghoy chepalong Tang desa la non la ang li APSC long las bang so non nang li ke than bang lo popai pese tame tang te nang li la non la chali bom so mar phan nang li kopilo isi message ki pikang tung ke Charlie Bomo Sumar to Mamma Manili, semi Pican Tungela Hanlo, education pen apart, a capreke, elite market hene, a weapon. Avelo, Temaki Charlie, Ave Pluti to keep a crown, take a pint of your tail, Nonakai Hutke, using Chichar and Dedeti, La Posi, education, Hello Canang Sot, now some Jongsy, text every set, now to my education, Dulu, Pulote, your tail on, Kiklam on your side to pick, non some APSC, about so and then submit now to Jongsy. Graduation and at a pillow, Pulete, Nantul Bangso, APSC along Satang, only Pananitum. APSC asalang pidun me like graduate tanglo pulote anutina bang kusitame la bangso exam long kitok dun je pan eligibility dolo malate na tum tok dun umlo la posi nili anutina Charlie Osomar mate non ke Charlie pong mar to pan chini ri kan la yamlo ni tun ke Charlie abang sang sedament ke Charlie pong abaten kurangnya failure do kok tai nili sisteme la son tak thalo APSC asalang tame ni libatai si hini pen lagi undet kali batai thom pong di chok pen asini leji pon pon la sini tuma failure English alam pe kudu failure is a pillar of success ditum isier adim along itu failure lo ku pen itu sang pok nei kali bos tame itu isier challenge som NC challenge accept si ini labang song deng chon bekchi maten ini akemang som pachun begi ko labang song nong kai gitu itu kecil lagi lah hem chorolo Perangkia tuma kan akhiro pilo ni tum Karbi Student Union luar bagri head branch sahin pen lakan first tami kacuro he parpik pajiro pini ni tum kacu ponlong non hedong surhin ra engkau ini Harman APSC along siapa undun abang tu Sir Richard Inti alang lipan tami akhiro pilo pini ni tum piporsi labangso felicitation binangkok malik purong te litum pangbarda me litum Karbi akhai idam tang pen chilang nano lubte non abang ke lo ke Charlie nas tami alang abang tu fitin tami kapor iyang deng dulu lasan nak si litum pini labang so join ni si pini litum alang li itu yang deng cepat undun pen litum arcu ponlong lasi ni litum
organizer ahin pen DIPHU ye bang ke ka prek thang lam ta lo karbi akhai sistem ni tum paprang pon nei la si ahok pet bang ke litum ahok pet lo ke Charlie pen sili tum paprang pon thi along tin ang deng tin la pen asitin ason sistem la si ke Charlie abang litum class 10 ang deng bang athit ason si do kep la pen crazy krehini ang deng sistem la bang so athit abang litum pre phun nei la bang so ki pre jipu kabor ia hut abang ke litum kapatikung adui kacingkoi da dui konane chiro ak amek la son da dui la son si hal haya bang litum ining chibi bera amek le pe do nang pura litum doai da do chihi pon bom sepa me pon bom son hak taxi class 10 ki Charlie bom hut sta me litum kisung ke boy ke do sta me litum la bang litum ining chibi bera aprangan ke pale dun thekji po phana bang si litum bor pen dam thor lapen kai ke por sta me ke Charlie litum akang tu yang deng ci pali dun vegni po kamatha pen si ke Charlie bang o edet ni busi non class 10 lapen first year second year purhi bom student atum phani litum Caribbean Union Dorabagri head branch ahin pen isi message ki piang tung lahelo are bi orna litum jongsi ke Charlie ang deng chipa unun pen pinion son litum kartu long ang deng jongsi ko mani abang phu Dorabagri bu chat kali karbing long kang pi da dolur de lake nong nam ke karbia khai phan lo karbing long farman lo asili tum pini ke Dorabagri ang kang pi de thorang kang long si archu ponlong lo labson ang deng munenga kewang ia por hut bangali tum kunane dehuri dai kunane kohora kunane kajironga kunane ga long chu kunane ge rong tiki la son taksi karbeng long thebi ang kang long ato kan long thai la so aphan jong sili tum jibori pon lipung te mo kewang la por ke messenger sini tum sini la sipini ni tum Dorabagri KSC Dorabagri head branch pen patri ponsi felicitation come education awareness program dipon koklo athe idum langdam lo lipute litum penangan ka Charlie a men pen school hem pale dunde po lapuson angdeng chibi po hadak pani ba ngi bang ke ese latum uniform ta hai sita me lapuson ta pali dunde da titi lapuson sita me litum kai da complain long nasi hal hai sita me non bang ke pa dia ji lahaya alam sita me ka chethan ka chimum pon pini padu pon lo la sini litum ka chupa pon ladak halombi bilong bi a principal lo ake hai pi yunali ronghang pi mem phan ni tum labang so education awareness program pathan ponji phanang lifan chu phan la son thak taxi kaprek ke the giding rong asar rubasar la pen first time rong arlo arta ke do ke the katum abang phu phi tum same pini chu pha pon pen si pini ni tum labang so ajai me kelong pachun pon la pen first time pini ni tum bahag me pen la so APSC Q dun abang phu sar recharging ki phan alang litum ning ji khang ni pen la pon ang deng ki undun pu ning arong pen ajok karchu ji phan alang litum kaprek self help group pen chenglok la pen ame thang individually rong asar la pen rong along ke thik din ta bang la pen first time pini ke kang dong la son school tum han ka subha pono lang tum sabina chitong dun ke kang dong high school la pen first time DIPHU high secondary high school la pen first time halongbi bilongbi son taxi penang school tum stame student tum bang pen pini tum RD nang pi dun pen si ni tum mesen pen pini la bang so felicitation come education awareness program pachun pon long lo